So hello guys, welcome back into my new video. Teman takas ngin bataya pi phang na sai ka san tarik mo on da Philipli ka Free Fire India te kin don ki ai mo te ya katanga sa pan easy bit salas na pan i ba finyo ki ai mo te first mentangan batai swatch phang kan ka khat prasnem badu khat prasnem chapo te phin le kam no ya katangan batai biang bahaman ta yu ngalaong meninong baki khat prasnem sajrong kila ban ka game hadu unro kan ta ki ba khat prasnem chapo pat kila man lekai like kanta te mata bon babu kum ta bon basudom mo ki pralok teng don we subscriber jonga boong ba ila tam khat prasnem mo la tam ya khat prasnem ro tang ba yo klik ya ka khat prasnem chapo dengan bata ya kata kamno ban pin le shen ya kata mo pin le shen pin le ai biang u khat prasnem sajrong te pin le kamno pidi ban klik ya ne setting ka game klik ke setting ka game ada pi yo ai bakla pej hang ne la tho mo kane khat prasnem bat khat prasnem chapo mo pila em tharai kane te phile kamno la da pi ai hang teo khat prasnem chapo te subhaban klik na yo ne u khat prasnem cha jorong ada don kito ki pralok mo kito pralok ki bapat dapri khat prasnem henry ki sulai direct bait khat prasnem ya sulai direct bait klik itu khat prasnem mo ya kata wasula subha pralok wale ya kata nama present sure mo ka kau jung pi sha ban te pide ban kamno pide ban ai bet ya kato kumba kasnem pi kanang don menta kumba pada pri khat prasnem te subaban klik yune u khat prasnem chapo mo te kata am dire bang athok bang asukran kai henrai ya kane bar khot ki youtuber kala batai la dai klik bakla kane kamut ka game pi la sha ban mo da gitu ki bapak dap pri khat prasnem te pile kamno kiti subha kito bapak dap pri khat prasnem subha ayone u chapo mo khat prasnem chapo nama trai ngong trai plus 2 mo nga batai kumto te teng trai video mo dur kuno kitip yang amo haba nga le kamta te nga thu ya kata te ki garna kitip kuno kitip ya pi balai ba pi on ya ka Facebook yang pi on bene uta ba kha kamta usnem kata te kitip ya kata te ya kata katip mo ngan ong ya kata ka batai ba katip ya garna kata ka sasha ban ya ka ko jong pi te subha pralok kitu ki ba pada pare khat prasnem subha klik tu khat prasnem mo klik betul siapa mo te tangkane kelakun bat ngan batai mentah pangkan ya pet balai kapau komne em dengan itu api mentah bon baki bru bajanjar balai bak kapau komne em dengan ya tu mentah ya tu mentah nomor balai ka sapau kom to ngapen inga ya pi ba kelakut ka por balai kajong pi mo kelakut ka por balai kajong pi te kamut pi nak syuri mo hende pi dapli ka game kana sin ro pi delete ka game ne pi lek kono kalong kom ju kom to nomor balai flade balai kaya kato ka ba kapor babuka free fire mo mentah te dalam pi kwa balai kai ro pi bu arteli akau mentah mo pi bu arteli akau da ondala de put ka time juga to te pisa plino daka we pat ka akau pia blek kom ta bon prolongo di bang yo i ngasi i hapo grup free fire kom tor ngasi i balai kalong kom ne mo namar balai teng balai pila sai klan pelat leka game ta kata tau kai maintain bricks ya pima maintain bricks ya pi kai kom to mo te ondala kut teng ro pi ya lekai pelat kom to kasih sengi pi lekai kana mo te kelabu kom to te ya kato ondala ami kom to te kamut samut ban pim la ban pli te pide man le kom no pihak ban online da kawi ka akau jung pi mo pihak ban online da kawi akau jung pi te nang takadau hadu la sai kato pat kin sala ban pli beng ya kato mo hadu la sai kamut kato akau jung pi la ban pli beng te trai pla suthu ya kane te ya matang ya le pet nyo la ba kin yo ki ai la sai hakasan tarik mo te ngan pen inga ya pi ya mata ngan ya le pet nyo kita ngan pen inga pi fast de kane pi mas pli ka game sai kalong komne por baloding de kalong komne por mas pli ka game ai loading de second day kane pat anda fi ai sang in hapo ka game te kalong komne mo pet second day kane anda fi sang in mas sai ka game em kapau komne hapo lobby de ka pala peti mo ngasih pin isu ka kine mo pa kapau komne la sai anda fi play ka game ka Free Fire India anda fi play kapau kom ne te mentang apen isi pi bakom no pinyo ki free skin la sai free te fast pide kane yo em kane kapen kana sdi mo mas no gi kana sdi kane finyo free tat baar pat ude une granat play ne granat te yo free une ru pej ani gi tenat te ngatrai fi tenat baro khaji perlok mo te balai pat de kane kabat jong UMS Dhoni mo bai kerteng bai baro kitiar kai kerteng bai thala bau Dhoni ai kerteng bai thala la sai poka game bat pini i kane kagan SCAT ya kane de ngati kenare yang pin yo free mo pin yo free ya kane de kin yo ne tap up ne le kam tahi te tangkam ta pak uni global
ngapati kena hari ong ba pin yo free handai shu yo snyo mo ba sa yo free mo but kane ka loot box ru pin yo free kane ka loot box pin yo free but ka bastai ba but next part kane ka skyboat mo ka skyboat pet kalong komne phi kane pin yo free kane but next part kane ka bite ru pin yo free kane ka bite pin yo free ka bastai ba pet ka animation kusna ka game ro ani ler ba te kini yo asai mo but next part sakane ka pla ru ka baler pet pa level 1 hadu level 3 de kalong kapto mo kadon bat chedin ka bat jong MS Dhoni te try play internet kane ka back ru kane ka pla back ka backpack nang captain hill te ka bar pat sakane ka de ka helmet kane helmet te phinla ban use ye kan the ye shin rang hadu level 3 te sa he ko ma pen I hang mo sa he pe sa he pe balai bar long tu balai long kum to te sa tangkene bat sai ni sepo pet ni sepo une de u karakter MS Dhoni te mau pa pini ila mo nambar balai ba ka game pat nala ari MS Dhoni mau pas nala ari ka game te sepeni sa tangkam ne ba ka game ro ka teng bet thala sa yu Dhoni mo MS Dhoni wa ka teng bet thala mo te thrai phlesu thu mo yu karakter Dhoni un ai bet ka teng thala but last day une uba karteng helicopter shot imut mo te une imut ngapati prio pinyo free ne pinyo free kata ngapat confirm bahari mo te supai la sepa game pinyo free ne pinyo komno te tangkam ne kene mission kelakut koblei te ngai try plus tu ikane ka jing bata jonga bat phila itana ru try ka jing nga mo pinyo ke ya season tarik but ene 2 ep ka mb la sai bakan mi ha ka po free fire dia ngawe 2 ka mb kan ne kano kan mi kano hadu kajing yo jonga nrus pa aku pra mb kan mi la sai ka free fire india mo ne ba saus pa komtahi ta ki mb ba sai kan mi ha ka free fire india ada kami nrus pa pra mb kan mi ki saus pa sa jero komta mo te ngan itu tangkap ta but ada fitnat ka videos bahaban like share mau pralog mau subscribe kita ke babanang one thamai bro subha subscribe nang kan yai penmi susu ki video ke ba internet ya jeng phimo de takam ne meta ka video lakot khoblai si bon